reggae music and yensu ye bebo ne kama ede amamo abrantie ti wasem nyina ne say mu wonan no na pese enipa bebo amo ana me to me meda ti kwase say do for do media Yamisu Nkomo na su omo ame yo yedase ombeboa na futuo di mu hia bi ti me maame no mbema mafutuo kakrakra futuo di hia bi me se champo brem so maame abrantie ohwese ne ositi a emse nka dache nka obe ni pakese yokose na ewiase no bibia ya na ensohwe wo mu akoda ya wo school state boys and I was to a secondary school. Fofi Antoata and Nani Papa a free moon. One Trasio or Bono so and Okosia Juma magazine, and I said Okosia and Quensia, Natures a tembiano and a near cano. And if I would one more found ja on Yankopon. Never day one show so, and so in a network to us so, and I didn't baby we say, and ya can say. The Senna and Yumano Cheno, and maybe on more. So we are about what I'm a pain aquati and never so no, and that's a wutitum, nothing beyond now. Aquatiacutum, and Untinia, yes, and say, and can up see our person and go for Boaway. Now to so workshop and then maybe so, not just say one more near the hall. No one baby can cry assume into be no sika cry when we say what the question what you tell me sense and catch you what bibia be kwakoma to you me rade be what that's of man Auntie Paulina I lady me dance ya na ebref yi sabe prayer say hu ye nuanum bi say ya na nipa ebu om say bi obi om ya de bonyefo da bi ye nua ba ma ye ne nuanum ono wo ba ye nyame tirimu pon ebeti abaso betimi aye nipa kese pa o meyimu ebi kra no mo ya asofo na emmom abrabone ne ema bi na duru me bi ya ne nkoye na nipa de ne ho akowura tibia bi mu ye wo tibia bebre nipa bi wo mu anye o mo pe no mo di timo na emmom bibi nti anamane bi o mo ko mu ye nya be ma ese ne maame firi mu ntem ana ma o ko school a ho sensem bebre ewi ase wo so ko ye adwuma adade enso anasa machine abetwa ne nan ena nam so odi akowura saa tibia ni na emmom ya me ka kira wo ni ne se sabi o nyame adom wo nkwa wo ti ase enti obi ane maami be wu agya ne bia bo abrabo a ensem fata na da bi ewi ase mawie ye nye de ma wo ewo mu se wo na ya wo yade ba wo se no ne ba no akọ no mu sa wo firi no mu nsen so ya wo ida so wo ho eno kire se sabi mpredu ase ensa na emfa wo nkowie ba bia na emom ne me sire nyame se obehu mobo na obeyi wa free sa eniema nim so ma bi busa wa se mi se sensa no wa na wo no me ale na wa wunyai ye wade bi wo ho no ma wo sinkiti se obegya ya wo betimi aye de wo betimi agya nti de me sense na wa ba de mi se nya den anya me behu mo body wo fon so achew na emom wo koi de me nko na ensa nko ye biem na anko chen se de wo ye den wutimu no my lady me da ase yenso ye da ase piwak wo me da ase ya matiefo nyina aha emo bibia akwaba edeba Sompa Nkomo so ene program efi ozo pe reggae mommy me pe reggae pa hey reggae for dance reggae music now sometimes imagine say e bone but a lot of them say what trans na utie mu ase hwensem a me kai eya futuo eya rechichent me pe reggae music me say ada me breaki get them soft cocaine na get them off any pabe su eya kama party da se wie me do for me gide se wo mpo no emu ye papa me gide se waje me so fie se nyankropo adom ohoye ene nkomo ye no edi e wo Sompa Nkomo yi so every pure natural I did 3p garlic mixture abedwa so no ene ye hwe stroke endwedwe ya de stroke ya de ene hani pa bi no pa obo hon ma obehu no fefefe wa abonten ebedi be bosome mienu bosome miensa enan obusa na se owo fio ene yentimi siso dua enkase se na aye no owo fio o mi hu na chepa ai na ho mfa na ofie obekom na tese eye stroke ena aka na to form stroke ebon ka ye nkakra stroke mada krope o obi baka tese stroke mada krope bia woboa enye no kore da se o dware ene watwa ahweda na na wonya stroke ente sa e sha se free baby ena wampe ho asem wanka ene
me bebie ni me bi so achewa be hunu say de eye wi eye stroke na ebo onkaye enti wo se wo ye careful na wo hwe wa akwa ye si ano kwan tem na meka wanto ho ta ka se obi atwa hwe e wa adwaye e de ko hospital ye so wanya low pressure ache papa ehihye wo ho afi na apie low ne de che se enyenyenyenyenyenye high no kra de mawuti paa na ho ayehye na ntimu twetwe ho entubo hu se ye pressure na ye wo saa no na low no emonka yo ene we bakum ene twa wo hwe wa adwaye de ko hospital nyame amamu a o mafie biem 3p garlic mixture abre bia de ba ye ka che se enye se wo ti sika akotwa aduro no enya wo yare na hia ye da bi se da bia obe yare aha ye mpene saa na emom ye hwe se obebo ho ban no apomode ho nsema CPS sita na wanu madro papa bi se 3p edun ne ye kanfo de ama ye mpese obe yare o enti wo no mu a na esi yare bia no kwan wo de agi ye number no na menkyere o ne ma eda di woni padua mu a wonya stroke nkakra enso wonim se eye stroke ye number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 kai se edrono eye 3p garlic mixture ene da Sompa TV ne so no o hwa se ya na edrono koto etie fe kama e woto ma hwe webo etimi srew oto a na wosomuye stroke ho asema ye kan ye wo stroke ahodo akese mienu ye wo ischemic stroke ni din so de o ischemic stroke and ye wo hemorrhagic stroke wa hwe we nyina ya asem papa medofo enti na wo so hwe ho si he ade bi ebeku bi ana de ohun ni din de ischemic stroke ni ya bra onse enipadua no sa akoma ne pompi moja no a emoja ne bi ko baabia ebi ba wani so ebi ko wonsa wonnan wo baabia moja ne bi ko ho enti adwen ne mu nso no emoja ne bi ko ho ena nyese moja hunu keke o emoja na ekọ no nutrient wom oxygen wom ena glucose wom we nyina so ya hoɔden ne enipadua no baabia obi ahia bi se wanya glucose wani so a wani befra se wanya nutrients wani so wani befra se wanya oxygen wani so wani befra nyame onimunyansa se eti wo se ne padua ne ba bia wunya saa ne mai bi enti hwe se akoma ne pompi moja no na se de ekwa adwene mu no enya kwan se ekwa ene ne padua no ba bia ye veins no vessels no mrepa very tender baby emoja ne twifa ne ntini no adwene mu de na emre pa enti eno no ye adwuma nkakra sana nyankopon ye no enti moja na ekọ enti be kwa kodru baby no na srade bi hye ho baby ewo ntini mu emoja bi aboto hye baby akoma ne mpese ni padua ne beka acha ne se wa pompi moja adwene de wa amami bi enti wo the force pese twifa wuntini num enti etwi afa musa no entini timi ye yire etimi ye yire den na e the force na etwi afam nyame amwa wo de na bia na force no entumi na akopem na asasan enti ischemic stroke no se ekopem moja no abotoa no ekopem srade na ada ho na asasan a obonse nkwamo na e wa adwen mu no omunya glucose omunya oxygen omunya nutrients na ashase na eda to wo sa adwen na shase na ekofom woni ne di nkomo a wo kan asem papa wo asem nam ko divoa no na ne de na mborega enye ono o adwen ni niema bi kofom a de wo kan no onte ase afobo so wo hwa ade a na atra nani onhu ne yie oni wodi nkomo a waka asem no wiase onu yi wa no wo se ne nsem ne nam baabi because adwen no emma ne coordination a obetimi ne wadi nkomo yie eno ye ischemic stroke emoja ntumi nkwa adwen ne mu tiama enkwamwa na eda medofo entrance ma ne nkoba saa obi nso de hemorrhagic stroke wo se me di kan se entine ye yire ischemic empire no hemorrhagic ebe pai eno pressure ne kofa ba e de force yitwi afambo se apai na emoja no enwunu egu wa adwene mu afabo se nkwamwa na da eno na obonse wabeti na ye dududu opagya won se yeye because adwene ntimi enne wabeti ne mfa ene wapagya empabo ahye na wura wuhu saworo because adwene nka nche wo se empabo na wura to fom ade ahyewa onte
bi ubese wontimu hwon na honam ye otititi wonsai wo de bo ade mu a wonte eto ade ahyimu a wonte enti ischemic stroke any hemorrhagic stroke no medofo se wonhwe yi a ebeka wato dem beka kra wontimi nantibiem na wona ase atatai per 3p nom ischemic emma na akofa hemorrhagic a entine be pai ne moja no anwinagu wadwem ye ka ne se wonhu 3p eye entini eni moja mu adwuma ebeyi wontini mo srade bi nkohye baabi moja bi nkoboto anhye baabi ti sa akomane pompi moja no a ebi beko baabi a na abre bia no wasipi esita de ekofa bani egi ye number 9 no ni nkomo ye number no ye 0248 92 8824 medical catcher said the cough stroke ba eyen kakra wonya pressure ya catcher so wonya pressure hweye na cough stroke amro because pressure na ma wontiri musisi srade bi kodam na moja bi aboto a ehye baabi eye pressure ene ye wo saa wonya diabetes nso a so obenya stroke no e wo soro pa afa wo ye kese pi ma ne boro so onhwe didie yie onsa anye exercise onsa num 3p mixture de a ene na se asem no e ya akobone afa obi ani mfie na ekwa animu eno no yenim de nti e basa enti na wo sabre bia wonya 3p garlic mixture enom na aboaw eyi wontinimu na bibia aye kama onamu beye udududu obi kasa onti ase yie empabo hyew na ewura ohu saworo untimu betwetwew wona ase betatai ni nyina ye stroke na ebo nkaye wuti betumi apai wo sa na wani so wisi usisi ukotodwe wapone waposo untimi nante wonante ko ha ne ha na wabre per 3p garlic mixture no ensi sad na no kwan enyi diabetes mfiri ho enyi pressure mfiri ho enyi wuntinimu na ankofa stroke amre wodachi uwo kumasi abowura kolena keba Danny Heba, Kriske Heba, obenya 3p garlic mixture. Hofo enko Albert Sam, takrade eye AA Mensa, Koforidia eye Gapson Pharmacy, Mumoni Away Enterprise, wa enwo, baby a cathedral ne wona ine ne dinhwe nimu. Wo fa kwadwo Heba ewo Temale, electromatin chenwa. Oko Kingswalk, Kof Sam ena Angel Heba nso a Accra Okanshi. Wo de baby a wotie no, baby a Tommy bidro bia, ana pharmacy shop wo de okwa wo say, wo pe 3p garlic mixture. Edro bia wo no no, betumi anoma ka ho 15 minutes in a dantemo. When you drop your suma for 3p, a year word true. Freya na doctor and one kasa. Your number no any good screen is no 0248 92 8824. My moya reswa and not just 3p wow. Freya near no kasa. That's a na doctor Ray Kama. Enti abusia for D4 betonte huni enyo mokwan. Na my lady there be a car semfa edamfo nanka enamfo say namfo damfo say damfo na damfo nye damfo yi obi okwa asore na wunya na odo fa Kristo so ne kura nyame anka nipa na koma onso betimi ase my lady oti ho na metie akropon emfinsi na metie na now a school for me nim say ye de mpania wo mutuo anopa omugire sase awia omugire kropon anwumle omugire kofodu omuntena ho yentra school no be ne enam saa ana omunika ebo omu nankokom ana omu shirt egom ko ana ntiatiamu no mutitimwure wetitimwure endam no kasai more than 50 200 eti papa nim se ne ba no wo school nanso na adamfo bi atwena kotra ba ni enya ahokyere nko an ye kase ahokyere ntini sabi mpeduasa ene man ko yu obi ni se twa eswafo so aye afuo kwasem wo kotie wadamfo se yekonum sade abenom yetuei se wonamfo okre edru ba bi yeso adamfo se odefo wo ko wura ba bia na wasore no ewiase nyina ba gidin se kesu beka kotie but akira sem abrantie wo fe hwe ye ne mo mote obie no no a sabine ne mabu asie obie nim da ho etisias what try say me kwaku manu ya kojo menum sabie wa me pa chawo ma na bayire wo bla bon so ni padua no se ye minister sam no wasate se no se ni padua ni yo hini a wakase wasate ye dey o se no
na dachi se okuruma kunyato ne yesi yemmo akoso manu maame e wawuo ne ba yaw amensa wo ye bodi a won na beji watum won na beji watum eti won ka se now se oni bedu se me num se da won no num sa ye nyina ne num sa what I say we ni ye hu bida ba ye nyina ne num sa ene nsa no ye tane nsa no ebe fa Kristo Yesu de ti so ene nko ye kura no nyame adawruma ye num sa bo ho so ye ne ye tie beto abo ye ho so obi ade no ho se de si control ye ho ko tiskatonsa no bra ye betima gina se ye ntonsa biyo abrabon betene ana nipa so be so ko nipa mu o jansa no mo beto ko nipa mu I don't think ko nipa mu so me adefo wo ha sisa ho na sa ho ase defo bia me pija mo afa ko bi ko na nye Ghana na ye dem kotaro chi na wonum nsa nipa be ka jo se wasai etimi mfiu momba yemo ye ho se nyansa no nom ne nyame be fu obi som na boy medam wase yensu ya da se yemfa course simanum enko computer so 055593192054893191 na yenhwe hello pacho yentie wudin pacho good afternoon pacho adam asli hina mikase adam ose Zeta hina mikase adam pacho o hwehwe hwan adawro ma ye wo sompa Sompa. Hello. Pacho di yentio. FM Ben mi frefi Jakubu. Avance center. Yentio. Me temo ngachu. Yo. Me kia o ma no me admani nyina. Me da. Yensu da se. Hello. Yentie udin Pacho. So mama good afternoon. From so for Gabriel to Fredia. Yentie also. So mama the medical can say na Michelle. I want you pa Obama o Ghana. Many no man are multi on I said to prepare and the country. Abba boy. The open year it na wa so. Okay. The open year so I wa so. En sana ya na mo so ko no mo. Enye obi na first come dey osano. Twa mo no so mo ni. E mo ji na mo teki. Aso mo so take start decision say. En sana ya ni bi. Ne mo di mo no mo say nya ko to be bo amo. Ama en sana o be ti na jam ai. Aha na mo aba na e mo no so mo ti so mo teska. E fa so mo ti so mo be mo. Na ko mo to be bo amo. Nya me sham. Yeah, that's it. Hello, Dean. Good afternoon. I'm a matter so over there. Hello. I am here. Nibacho. Really, I make a cow of one thing and say, oh, my baby. Yo. Nibacho. And some so, oh, no more. Yeah, moon battle because I say, open a catch of some moon sana. Say, if I also want to drink gin. And engineer born you more. So, one is I drink too, so it has to be changing. And I'll be sending me phobia. Now, only not yet. Oh, how? And no, we have our apartment to just talk in the mean. Now, what about my best? We don't show much. We want to see the more. Yeah, that's it. Bianca, so Muka, so Mubejiska, Pacho, being Ubejiska, Biamo. Hello, Pacho, the NTU. What are you charging with the future credit? I just have into. So, mammy, yet, pencil, not having any hope. Because who could be you crowd, who shall mammy and more broyen with you, no papa, and more broyen with you, no, with you too fine. That's a million color, you dear. Mammy, if you school by now, former the Banomo, what can't win him crowd, no, with you. On the other for the willful. And a mammy, for the city, and Hannah also, or the other father, open, not telling them the other body. That's a problem at the wine so. Yes, I can be at home.
to say they are reverend also di for kano nko na omo ntre fio omo ntre school say bro bi oho to kro bi omo dia wushi omo ana di okọ edima ba wushi omo sebe edum kra tu line aden nko na kete na moji then na moji ya da so we dey we wa fam de omo be first omo mfa so a eso omo a ya ni nhira wo e da si yango computer so adwade na case number 2 wa transi eye huhumu asem tidi for pa ofia nko ba bia Neka ye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Why do you care? Bishop 75 Enterprise, Mpempradie, Komadie, Empetia, Abakonkawa, Nina, Yedisisi, Yawon, Espejem, Emianimunyam dead. Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, any space that would run in Bishop Jewelers. Yenim Fritz, where this Somadia Jadada, I one no did know at song and Somadia. Say your wedding rings, engagement rings, dear Pia. You want a set, and you want a bako. Bishop 75 Jewelers. What's the Wojawari? Who is sooner? Who is Kojimo? A dear Pia, and Mao Pani Pem, one Sicilian tea. The other best was the other bet to home, the other bet to one sack, the other bet to 9. A jewelries, dear, a Abish Kumase, Yom Room, plot 17. A this year market, Chihuahua, Abi Plaza, a Dankesini, a my phone anymore, a Juara Copem Memenda, and Opanuncia, Copem Renuncia, a Bishop will be more open to do more to any Baku Bakunia. Say a jewelries, dear, a Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598 585219 and 0554 304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop Yewonyame. Why are you caring? Waiting, asking. Hey, middle. Now then, I want to why you stay for Sano. Hey, oh no, Jama wa bre. Akos, send your men, send him in a much shemeno. A moye titi. Means to me, sorry. Who name one? Me free don't buy and me catch say mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne sawada sawano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mwafusane no echi natural garlic papa bi ene edi aye aha na no na madam Fukofimpo catch me say he work natural hair for bi bidrobi omodi aba your friend 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketoa 3p garlic mixture wo kotoje ne waposo na sorry a wo complaining no sa wonum 3p a ebejane say edroi enya mapemfo ema wo ma no fo anasa nkwada wo nyanya mfie dumienu FDA agi adwade nkratoso yi atum 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P Work 02489288824 and 02010000021 Destiny tell me for come master sign and a mirage medicine. Me say I me wan say any pen so na me di dey. What be me see come from crowd mo fa bi. Hey, you are secret the woman. Na ura wen. Ura ko na sika we dey jam say me from Madan so. Ko fo bi abedi me from mo fa. Bra na ye. Na mo nti Joy Chem Roofing Company Limited e kan. Joy Chem Roofing Company Limited. Omo na for the platinum bond Japanese aluzinga. E dey ba man mu ha, ye dey board dan so afanan ba bia. Wo da hwese ye board dan bi so ha. Bra Joy Chem for mo Ghana ha. Be so mo Ghana, mo mesi na me ko kire me bi o factory no. Joy Chem Roofing Company Limited in Chelsea. Say the go dan so a
no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want chance to type here. Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now we say a metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I want memoir for name and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. Abode ade. Sinema no tutu no oba mi ntimi kura. So wa. Ayo senior. Me dey ade adanka ba product ayama me ti de bia me na ma no mu no chef danka ba product. We dank extra. We wonu ma wa ho tutu ni na ebeja. Senior na misisi ni nso e misisi o. And also the problem there. Senior. What see a dank proke. Okay. So wonu dank proke a. Okay. Sisi ya ni na ebeja. Sa. We dey nyame sha. Come on, do ba friend danka ba tonic. Woni ma biwo. Minum pa na se na mtumi ndi. Na mtumi dan so. Me nie bi no no. O chale me taibo pa. Sa. Sia. Dan fight okay na so sure. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje. Mija me na amuja nko a na afi ese fifi me to. Ntimi kura amfa me to ntenase. Na so me sia dan fight okay. Aboa me pa yini na from my team madam ho. Sine fifi ti asate tell. Boy. Yeah. Benre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjebe die nkrato yi atu so what ma what the papa bia na mo yi wajina se beba we This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me to my dear one pen. Give us P capsules. Over do as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. No. You nephew, I can't wait. If any give us cold capsules. Say yes, is Yara and the wall. So, cold, the do nip them when in our posa a mamma and Tima Wunja will name you. Who don't give us cold capsules. So, go ye free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. And men what if you do what you do, Cronkwan, Efa. Give us core capsules. A painful a batter, one more menu for an inquada if you do me nunca. Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratoe mu agiatum Adi oish honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokua epe ajiwakade enu hu dwakase pa na ne mekodi brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare drokese pa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma mema jina brand na eyema na Edusa ya wase se me brabo buye Sudi me come on mama adwamo what does ye aye chuma it's a living testimony kone kwajudi ya damn sorry obie timinumbi agisa penfo kona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumi FDA age adwade nkratoyi atom
Yama awefo ne atiefo nyina akwaba yenua ba no aba ti yebekọ na yakuti case number 2 George na champon wabane kwanton kro solo no fra wobaye bekwai beposo kwa order in court bye ma na the okay o ye the be that the okay your Bible your Quran snap e focus ya ni boduade na ape Sompa Bible konya sorry acho Roma yo asidan kanyame otias ana unko nyai ene awrade asomdwe nkan so yo kuku asore baba o peja bodin ya me bodin aya me George na a champon kra me Bible sasema me beken no kre rade boa oda jena de na esi pacho me yare 3 years ni de pacho minimi yale kro de akọ hospital sa me kwa no me any day ye kwa etime me to odi nsuo si me so ye lab bian so esi yare bia ni me mojam ti yare no ta na etete me de akọ kwaso fufuo so akonfo nyina mechini sa minya hoto e ba ya de na yesen mi yemu ti me hime na mani subre me ho ba ya me basa wo wa na me ye okay mintimi nyu aduane mintimi nsi nyoma nyehwe ade won sana sensen pacho de mimi ya de kakra bia me ho na me ya me ya sa mintimi nye na magyan ni se wa kwadworo pacho mi ya kwadworo yare na ya me sa anye sa na mete na ye de ya de doctor for ne diagnose wa am se de ya de ne hawa ba ya me pacho first ne de 3 years ni mi dika kwa na om say typhoid no mu treat ma ne ko ye bet me sa ko bi ma bibia ni mi mojam sister na otu esa wo so kama me pacho sa na obi ehu me yare pa o yale me yale pa man kan na me bo ko kete so awona mi so la no passe mi si kete so sa o vie sen pacho 30 years 30 pacho wow pacho ma o miensa eto ni paya mi do papa bi awon so wo mama yensa penini wo say pacho be mo 10 years to we na wo vie say 20 ene sa won so wanye ya to so mi enu so ye say pacho July 23rd no nya 8 years na ketwa no so say pacho ketwa no so kan 1 month 2 weeks na nya 2 years ukun we pacho ho ukun pacho kola ni nyina papa ba ko pacho no na ahwe me a se kwa de wa bele o kasa no ho a na o te se unis ka bi pacho ye galamse na on so ye de adwuma pacho me de me ye fom dwuma me di pa cabbage ho adwuma na ye twia meka abai wo si so wansu adwuma anko suku pacho school de me papa ana anhwe me adwuma suan so papa anhwe pacho me ma me nso sabi wo ye mum nti so ntimi anhwe ye mienu me papa nso wakem o ma me sabi mum pacho aw enra na wo free me nche kwe me yare nti obehwe me o kokora me panic o se me ho mba na sa na oba de nkomo na mudie pacho sa language pacho me tene kasa so no ana wo mi nti wa one na tena ma wahunu pacho aw ewi ase ayo na we di ayamatanga no na ebo wa na nkubusunom abina di num ate asiuso aba ifoi ana wakodidi obi atem pacho mi didi obi atem me yonko bibi nti me mpese me boni di ono no ni ya kasa wa adwuma na ye koye no mponya bone so drink na efuru ani se wokoto abreye mokoye cabbage ni mo adwuma pacho ni esesa fet ti adwuma ni ka se wokoto drink na be na me ka che ni se me to malt ne pan nti ma on fa me din ka ho to wokoto e na odi me din aka ho nti o mu jiji ye na che se akoka me ni adwuma ru ani de no ye se na sister Gina wo de wo nom nti o ka sa na man ka se na me jan kwa no di nti wa na girl ba ko ye se o sane na wo de me dia blame ti wo se girl ba ko ka ho wo chill ti mi so wo chill yo mi se mi ni asam ma musa na bufuom nyame se enka no kore
to yes an ochi was na mbisa ne se na boni be na mdia ye wa wo chi mi ti wan kasa na boy ba ko yes sister o se boni be na odia ye wa wo chi no so fu ma me na me se enka no kole ge ni sane na no gu me so o se wo em se wo yale wo ma me wo em se o ti bo fom ni e je me ya mo bia o mo mo nya se e ma o ye me sana ye me ya ma so me kan bi kire no me ka se me ma ndome na mbonu dua e na ono so amfre nso a mo me dua na se mo kan ne se ka hyen koduma so mu nto okwan mu da nti ma me de ya wo gyae adwuma ne ye e ba afie me ba na me bo me kuna amane nti di ma na me dijale ye be sisa amle se me ya kono ho kra ma konfo bi ye se sem no kan na eduabo e ma ye kono ho no mo kopa ne choma ojitum edi bibia che me se me nso me mfa de ono so aye bia anche na ni entena se de yetena na se bibia ni ne mu ne yakwa dane ti o dane wie mu ha me ho to me kakra metimi ye ya ade ma me di benyum me baketo ano nyina nso a wo yale nso de bofo ni mapo ayafo ememe wayali dura na jo eni obe ne brebre na na twere ban edi awoni mu de yare na ye me na kwa se o wa me yo kenti basa na wo yo ke kakra na de ba ko asem ama ye jena asere wo ye okay anafo ye de awom wo anyam temtem wo ya na yade na badwo wa na de awom fo ememe Mr. Madam Fubidi, moto ko shi asimi Madam Fu ye pra ne nan aye be se difo mi hu ya no Madam Fu nyam na mi shi ani ko na mi abla eti bra maami nan aye jepiment re edura na jo atumi etu atwere ban ene na dam na nya so hene nso a emema die be wo nyanda kra ko ozo no oba ne kra nso ahso na no ntimi no na chesade we die duru so dia no break obetu atwene ayi pace na to atwene ayi pace emu oda kasa emu ode Mr. Champa abre wan nso no oje ho e che asitire maami Fred Dr. Mensa na me de bi shiro ne kula Mr. Champa no pa mere mu maye ne se yade bi wo mu a na me de asem we di abro me so me patro prophetess na me cheba so wa benya bofra yi ye be wo mfiensia nyame nwosra wo no so nyame ama ne tumi abofo atwa ne ho ahia ama na abofo 100 yesam ketwa do we adwane abofo ya tutu di manji wo hini ni kra wo soma mo mo ko adwuma soma ya mamba ko o se menene nante o so da e basa ka hwen aboni tendia abrochiren krata asem eno die nyame doctor you a wo de ato atwe enyasam ketwa wo twa bra wo bra so wo ba Wasi kidney wa kidney say ya onyame ama no direction eti bomoden ase wo pese obo an TV program 0535 897 699 obo e ba in medical research adomanu ehon ye kro fifretu me so ntrase ma ya de wabetia yi so america na ko jabroso wona se tatai stroke uti kidney problem wabra boni nkoyie me pacho prekese pam de gu nkwan ma bomumu oba onyam etumojari ase enchiri hwe eyi ovariance onyem onom bi na ho ato wo ma bofra bi kwa na wado ato adum no na me dokun die no 0249 761 obo heba TIME tai malaria a big cane tutu to america kopebinom nemmo ni pedi tam e de tunsa wase bropete ona mampedi kosa dibadwiba udwo moto ni wa hemu o chiela 0244 176 Lawson beverages delay man capsules kopebinom ni jinemu a wo ha woni je ya eni ona yo ya kwada pacho premature ejaculation Dr. Lawson untimi ni di osima bin koko puma wuto when hangover di tipaya bedua wo so osi ayi ase aponto ase Lawson beverages ka ho na bra me pacho 0248 619 999 Gentleman Dental Clinic osinye wonu bon obey examination enkoyie ukotu bra obesi ekeka osewa kiss me quick anu de yemesim obesi braces scaling ope gold eneremese ope silver twai sham eye drum so me de ende ayati fufo na ye kwasem me nwie kura me gusu ame bo modern akosi gold silver ne akwakwere na ba ya ma ti what make isi man e man mun kisi wo ma report junction total finish pimpacho for judgment 0559 139 582 me pacho jena
Jesi awuti o hina ya wo ya. Say ni dem you okay. Na ya de na be ba na jo ana. Ti me ba na jo den ndo ase na me jale pa. Me nine ti me njira me nine so 20 minutes kola. Enso nye na be ma edura na jo wo mu awode wo mei. Ti say ni sinde. Ese mu ni de ho de. Se se di bi ache. Wa jena. Kana kure chere wo ma me ni wakura ba aboro. Mpa. Be si ni abrama ubi adawodom abaya. Mpa say the below 1 month. Wouldn't ni ba kokoda. Fanto to anoma. Na se we yesaso ane na wo hanu. Ya pini wutirim why? Jena. Ya pini wutirim wate. Na ade ato ano eno ye frɛ no singere ban. Na fo. Asere fiesi. Ababali. Asiazumu. Shesra ozre. Oza ozre. Mama wasre fiesi. Nyame behwe wate. Nyame behwe. Power how be shema mayen. O shem na oyi honhom mu de firi ho a. Na Dr. Mensa so de emuro e de ahono. Na onye wa ya sana baye wa unsa hunwi steady. O fie be ifo nkotu aya matanga e metra so me bossa. Dr. Mensa brave Nkomo. Ya adini o. Obron samu ye ne mawiase. Ha, radi hu ye mobo. Baye fe. Atomireku ha ekobukura ahegotemu ahehe asemu na edini o abi jinso anani mabuasimu onfashu papa mada Dr. Henkwe yo me da sipi semu ni ho ankenye o kenye o ensemu aye hu de awre de ahomete pi ne baha kwasem ohini ni wo ye program no ma na yakono Tinyami nshira upi. Amen. Also, ewura ho wasere. Wasere hehehe. Mama ya me say yes. Wasere. Enya hwe be dwale wo saseduru. Okwasem. Eduru ho. Say yes o ko no ma no ma akuru mu a yenyimprebu kwa ho. Aha, enti kwan bia so be dwale wo saseduru. Okwasem. Say do na wo dwale bia, bibia wo ho a eye ntansa. Anasa de bia akekere wo ama wontimi nye bibia no. Wo dwale bia wo fa ho di. Enti be ma obi akodwale wate. Ha. Wahini ni nansa dance di eba na no washi. Serious. Nansa banti bi abre me 100 million. Lebre obi. They also fakotok igu kai koba. Osi fagu kai ase. Na wo ko no de ne say wa pera burochire kwan ya yenye no was doctor. Nyame ye madom na medwale sasedro ibi. Na kwan timi bie ma me first pay. Yeah. O kai ya ne tire apushi me de be ma na de atoka kai se biase. Wadi ne boshe so enti ete se mark eni mu renchi nwom no so waye dey wadi ne boshe so ne boshe so wadi ne boshe so no cre ne boshe so kanta mantu nyame minine kameto sa adumi fa ablante na ya de no cre sasa ya de a ehu edi wachi a ye promise wa ye feliu hwe otomro sie ba se nduka se be my kofada nanka sabi wo say ya na tia ko betimi ase nepe kontimi but ema bebrebe na hyase nanka efe okọ nanimu na afi de obonse no ma hyase agense ejigu se o yesa nipa no bia tumi e wo fie ma wo kwan ase yeye edigi se odwale saseduru eno da na me kan oba bi se kanesie enipa wi a na omu fresie ye ebe fia na edi nsuo bi asikwana no edo yesi ede horonza no na ahokla adentra san wa wura fie yesi ye dwira ohumusuo nyina sa habana na yedi tum na efe na dwira haba na ye de nya no nko na yedi yo ye de haba hodo nson so anafra na kuta me awu ne haba different susumasanom ni nyina na ye boa no menum na ye de dwira wo ho ujale sa haba na wo po mpo so ohote enti bibia wo ye bia mesi ate se de ye den konson agu nsana senda na bubu ni nyina na wafa ho adi enti wo mo a wo mo bobra wo mu huna no ma me bia se mo ka doctor
kana me ye aduane am si ho sa ase me jama na egu ho enne de ye modum ye nukura na sa adware wo dware sasaduro wate na se de nkofo odware no wo hene ni awere ho sem ne se obi atie wo program ya che enso wontimi nwale bi bi se tie be fu asina wo ma yire na ma wontimi enya ne ho twabere mpo na odwale enso hwabro kirefo a wa de wo ya dan enne kora wa won sem sika e bia besi won sem a wo ye de duro koma wo mo wo ye eye witness enne wo wa nkasa kofo a chat me phone yi so ne wo mo a edi adanse wo say me say papa ba ko doctor draw we asi o me ankasa me ba aburo chire mfie maako aduonu ba ko ni 21 years o ni wo se wo hunu de wonfa ne sika anye sika wo je so wo bo odi emu odu pa wo se saba Ghana sika ma otum se papa no bosumi bi otumi nya be 200 and something million so woni asase mpo Ghana ha e kan nsa na sana wote yesi ye ka dure ho asam na de medwale sasedure bi na em se tumi bi ha madwen wo dwale bie no wo se doctor afa me amahu se mabrabo no afa de mahu nanimu enje pi wa ya se yesi dan Ghana ha enti abrochirefo a wo mabrabo ayese kontonchi emlante hene wo se ayi bibia ho no mo no wo de dwale bi na hwe udwale ahaba no bi wi a na abo se mis awalefo bebra wo ma wale yese nyina ye no ma piu huhum no do ani akonwa wa awade enum oba no ye wale no be ma no so ye wale no enti huhum no je awale no ye ma okwan se wale na nyemo ni je dabi utifie efem batu ni ani je ne asomdwe dwale saseduro na hwe wo ma wa wo mu wukunu wade hye nyina dwale wo mu bi da no me ka kira blantie bi wo ye sports analyst wotimi ka kotoko ne ha sensem ka kire nanti kojo de o se go malam ha enemies ya blantie wo ya de nanso nka wuyi edie ti saa de ewiem wuyi edie pa no ete saa de ewiem anka wo senka tim bi be fa wo nanka wo guide wo mo na wa ye yetam ewom enso ebe de na otimi arosa enti wiase no ma ewo ho no bible si nyama ne honam ne moja na ayede ewo ho saa ampa me sa oji achinyi na won che me kwasi mensa o me ye nipa ba ko a menye ade bia ani na bibi fa mani so na meje no medie me ye bibiduro ada no me yere ka tem sin enti wo pa che se woni ani na msa na mani na etuatua na ye de ya se udwale saseduro a ohini ni eboa wa kosi se afa de wuhunu wanim wabrabo nim ma utimi bibia ada ne kwa mu kama me se ada me ka me se Ghana akora hia se edwale saseduro Ghana nyina o oman ni nyina hia se edwale saseduro because o he no ma bi enye fe eninke o man na ke tualu pre na mo wiem na ye de edroyi peten sa na ye peten na ye bodin o man Ghana tumi bi ha ye bi emfiri onko na ye dwane Ghana saseduro nyesa o man we ebe ye den amaye na enso individuals e wo mu no o pese o fa hu di abesi dwale saseduro da fa hu di nyesa asem beto wo bobra e hu na no o pema enko usika kansa na hye bibia ye bi enye ya mesi dwale saseduro he eja ta wi a omo bi omonum ana omonum bon no yale bon pa o bibi e fe ni indigestion so udidi na duane a wudi ye no anigestia ana se ade bi wo yem ni twi ka se e fe na we sabe sa we sabe no entimi anya na adwuma yi a wo ye de ne a wonum bebon enum kankan so ye yale bon pa wo bakwara wonum bon a wo no da ma me mebo a obi ana num bon na ho akono enum kankan nye enti wonum bon a ye wona duro ye de ma wona se wo yusu aduro be se 14 days ya wonte kankan bia biu wa fa ho adi no enti mo anka wo manum mo aya enye yi ne ye wona duro ho obi nso ba aya matanga honhom ha no aha kwale ya ma wanum no bonia ma fede wogina wiem no pagya na nim ehwe wiem a osi Kristo ba ewia kataban ewia nte se wotimi ebie na ni hwem se Kristo ba mesrao mo amomenum no bone Dr. Mensa asoye ene ebetimi aboa wo na wafa ho adi na ni kasam ne se de ntrabro ni fita be se samedin ye ne Dr. Wonder no o yale wu anko wu ena na yere ni framo no ne ba o se da bi yale we de nipa obetimi ahwe wo ye Dr. Mensa pe ntimi yenko Ghana oba ye de duro kan 3 weeks pe yale nse 2 years me ye ko enti agata wi afia number ne tudwa na wo mo hwe TV ne de eguso
na omo otie radio no wonya your number atwere ni yie yes I delivery service delivery free baby I will be ebetimi de adura brel enti fa number to ya fa Dr. Mensa number no entu dwa number no is 0244 92 12 69 0244 92 12 69 and it was 027 11 73 551 yes now Dr. Mensa your number is 0532 92 8095 afi wo so wo bron hafo potam ho nyina obi abetimi atwanani ahwe Charity FM ye dua yankwanta ewona FM ewo ya disasado ni bi akoguo omonso enfre number 0542 54 12 88 0542 54 12 88 we dua yankwanta ene de ako Charity FM na ono no wo mo awi so bi ene wo se doctor mehia bi o ma di bi ego enti wo kɔ hɔ a mo amwo bono ne mpɔta mu nyina mo kɔ hɔ a mo benya bi ndi wa hene ni nyame ya domo a da sele number no a de atuja de say WhatsApp a dia de nkomo no edi se me nua ne niema no obi agire me de we ni sende o this all me kola de me gini sisi a address no ai ane e fa o number no ma abai we ogina na won fa ntoso ma me sisi a won fa ntoso ma mate fa address ni ntoso ma enti o hin ni me de ma no na wo mo pese wo mo nyam wa nso no wo mo mfre number na de fa mo sisi a abrochirefo ane e de ko sisi a sure abai fa ma no ai ye de address ni be ma mo sisi ana odi aye aba ejina betenase na wasemu idie ntimi kura enti use matu ana mo a na mo kwa asofo no wade na mo ka ma wa no so pacho ntimi ka se efrifie mi fie nkonwa ho te se obia na de waka ti amonyi ba bia ya le ni fini me ma na de ma nanti saa o de wananti a achan kwa konfufo so nyina ne asofofo so ne agigi musika achan se be ma no ni sika se kula wa ya le o fie asemu ti e bai ti meji to hospital achan da medicane dia me friend yan by kasa na me da hospital kula o ma call your lab test ni ade nyina achan yenya sem papa bi enka achan Mr. Champot untete nkete na pa me hwemu mai so mama o hwe akode ya wotu ya ena na okana ese wo hookrada ne ho fe na be ma ya owane de in fact me dana sepa wa ya de so aso no mu aya wode nanam na wo hwe se ya be me ya da ho na chese attack nso aba be ma no so sina be ya wonni na chibiem na won hwe ne ya de na ne ya kan se ewiase no wonini ya na sabi mintimi hu se ebinumu na empa de po se tumi eto mu na empa de po ya na mintimi hu abaya kama awo dabusuamu a ka woye bibi kra betimi abo abusua na so so no tambia so ne na nam obi so na abusua so anya o se adwuma ya wo ko mu hwe kasa keke nipa na ntene ho amodua enso ne oka ye keke na no bro na kofa we nyina aba tini America ne se de nyame adaro ma nso bonifo abemias ye show iso wunti ye wo adifo ewo Dr. Mensa no mu nyina odifo pa enkraton ene odi aba sei enti right 3 ye woni ye nka ne tentente odifo wa sei de emse bibia betwetia that's no Auntie Paulina already me that's the ente be am sire nyankopon se woni emfiri o ha woni amane emu titiru ne yade bi betimi abebɔ
wabra otam nso se wubewu na emom yade na ho adwendwene ebetimi aye de ekum so of ma na wo bisa se nti wuti we yale hu ne fefefe but ndi wono ahu ne ho se wo yade nti da bia yesere nyame se onyi emfiri saa eniema nim na ye ka me ka asem bi ahwe yie ye titi wi ase no nipa nye o sabi se wo che ware wani mu no so de wontimi nche wonwe na emom eba honhom fam de a obetimi aye obone se ye pe ofie ni enyawa ye betimi bia kofa abonten so ni so menu ya ubisa na se mi no ka se wono de ohun ho so onye obi ahwe na emom bere bia adwuma bia okoye ye na wono obi koye ano baba nsem kakra bi na nipa ne setena ho na kahyen kodu hwe de akosie se wono ase de wo kan de se na adwene ye ne se ho na ye de efire enti de me kan nyina ne se ye show yi so yenu ya be ya sem ye futu sem de ma ye nyina ti nipa nyina nya hwe yie cause nipa ye no wo mo nam no kwasem ni ebi mkura honhombone ye pe ofie ni enyawa ye befa abonten na nipa nso a woni ne be hia bi obeka asem no befa ne se bi ye tra ba ye bi mpo a na ewura mu ho na ba bi anam wo ne bi kwa na honhom bi so twam ono so befa e de aye na ade eti de mesra ne se ye nyina ye nya hwe yie na me ka kire menu age na se ka wakoma to ye nya mitumi ade ye nyina ye enu nti na waye de wo de aba so wo ye mu gidie Sompa Nkomo so ye de ye chen sei nyame adaroma ye di fo pa ba de mi se nyame befa ne so na wasan ya de nti ka wakoma to ye na fa wo nsem nyina ma eye mpaebo e we nye nkomodie duru se ye nye nkomodie wo nkomo bi di ya di kire nyankopon me ni kire nipa my lady me da ase before my lady ababa wo ye omukosire no ebi kura no kana no kwa ebitimi ambase wono kwa kana bibi entachiri yes na so bia na bibi so akorem sabi mi ne bi kuram dia ye ono no personal ana ebia ono no eni ni dealing kakra ewo honhom etimi si ana ye wo bibi wo so ye friend ntoma etimi to ema dinachi na eno so akwa esasa na osanwano pa ewiade anyumle obetuma ma ho to se de wo kan no ebetumi so obesa so akanya na ho ye woni ma bebre na ano a ye de ka asem kane no ye papa kire ye niam kakra enwala bonten emo hwerema ewo adwaye enidi atem entiatiem kane kro ne bobe sesi ko ne entiatiem na obi anso minim ante no ne ni nyina ajai na ne nyina ye jai asofo ese bibi eni ho sadati ana yensa suntie empeninsem a ye mpenifo betima kache because o tufo no na wo so hwe wa na adenam eno no ene ye ne ana ebiu maledi emema na ya na ye hia wo mu kane no se wono wotena ho ofe na wono wotena na wo jaw na be ma wo fro ba be ye wi a na ye ne ya eno tutimi gensi ebisi anwumre program so satam wo ase mpenipa ababo kama ne old boyfriend esa ka chere se so awade krampa omlam ye na want ase ye no koto apropro maledi that den again wo no me nyina ihwe sabi e japada ese prekese din no no nyina atwintwa enti sa niema we nyina so ebesu timisi ebia bema bia no ntra ya enema koyie jena oni bema bi tran ya bia mo bia mo ne twempena ka awale mbebe mo awanwale no udi CV obi sa me kra me no mo tsa na bia me hu se wa fa oba bia me no nkonya hwe na me ankasa ma tweme ho tibo so na ye ne ya obi wonu ma na ye ne ya obetimi so aye bibi but ni nyina mu no ye keka nyina no nyankopɔ obetimi ahwa mo nante o kap no betimi aye ma wo sompa na aye ma etia na wa ba no kruwa no nyame bebie so amade won bia ye tu awhuru mu kama ye rin so papa ide egum because nyame de enye se wachini anase wakobo so kira se bia ho nto what I say aha etie mo adwin kosa eye sane te mo adwin kosa on yale fore no osi subla no no esukase sufie no no wo yale chey so many years na difa kase ne kobo mo a omutimi wona ikono bo fo ne be hunu na na omo ahode no ma sano akwakotom ba yesu ba no amana kotom so ni mu o ma ne fa ne keteko nti one day e be one day ne awa ba bi she nti ne onyakopo besa wo yade amazo wato na mo comment wate ya me hye odin na lady me dase yo pa different trans na e me hwe mu mai yo pa na boko de boko sister
do free boko yo KC a friend is management ya pese ame faso na boy kakra ya metiase asem no me ya san ma reho mera hosa anopa no ko hu ade mera we ewie so de ade asai chairman no amko hu no ai na no ade papa ayo so no so akasa ewie so bakasa ami Bible say the team no eso sin de wo wiase pia ade no anshan sim free bro no hunu ye no eye ebra ye wo no ba asase so na attack no start here ejo maame ne papa no e de tu bata eko ba bi ko pe ahoto e de ma o maame wo ha o pa ono se ne maame wo ne maame ne ya ne maame ne mu ye pe ahoto de ma no etu ote ho no no senke enye sade ne ye ma na sade e we nkesi ku no e ya be yare ne bibia na ye no e ya be yare nti eno kwa be ye ho ade pe e be ko na enye se e ne wa merchant de obeye simple e be finish so akọ de no e ya be yare the more na all bon pie no na ade no charge because ye didi a wudi bi maba okro no bi da koto aduane wadi bi ubodu ebenya hwan ebenya ho jadi ne wona okom ho no omo hwe sa aspect no ne mu no mu ko se omo sana yare ndia obesa but the more na wo ye no sanse ne hu ne kra ne mpe tumi no nti tumi no e crash ya na de saa de ne eden eba ne kra tim ne mpe tumi no to one or two no da ko be ade ni free no so no ka che wo se obenya medjuma 100% done deal I want so e abe yade nti sa no ehun hihye na akwan ne se ehun hihye no kamimi nyaaya ne sare de easy ka wenye the more na wo kan na ebinum so tie kire no mo peke kwan ya abefa so a ye de be sare yare no but we de enye we bi aye nsuo na yiri no ebusuo nsuo ye libe ginam ne yi na frim be bia ka na crash no ye yi na crash no ntunko ne bibi bia na ye no e abe yare ye bomu sisi abo se besi fom obutu ko sisi e abe yare yo e kana short at chair no ti mama so asemu what should I hear udidi da pacha debi e abe yare ho na asemu no jira amo yemu shisho tiawa meboa ama ho ato nyame be fa me so ama ho ato ende ya ye free her me ya ma ebe ko untibium so se endam ni peduanim afro sane ai no ho se atidi bi unhu ne bobre ase no ho hyehye no ase no ho ato no ase se ntoni normal system a ode den ode nam ya de adekro ne nam ne ho sanity yo before pa be so mama yedi na chese sese no agiro bo ku amane na ana obe ne denjina pacho efa se oso obe nyame be fa ne so ama e wa hwewi na mse agiro bo ku amane ana pacho ande any problem bia yo eba faith homeopathic clinic eno ketwa onta prophetess Elizabeth faith na ekopebi no ka ho o de to techre masse sasabro na woni na efira woni na ese no obo we nko diabetes pressure aboawo na akoyi ama o se anya duro bebre ne san ya debi kitwa bi ye wase na kokobin na wona ya so ya mantia ku junction wa na asem ketwa Tropical station na yemwa America House Bogoso 0244-583-859 ana 0275-969-414 Express Group me kwa bruchi ne ya Ghana me kwa UK Germany Austria France mini passport e be membi mini visa e be membi betwa ticket be bia medanye e be membi kama kusua dia yi bese me enko ayi LCS SATs ni to fair kwa ma D4 9000448
Me pacho give us P capsules. And then me security. Premature ejaculation. Give us no. Give us give us. Also rashes around vagina. And ye to us ye ma hoye wise. Raimu how. It was here. It was bomoding. Give us co capsules. And no de buam ni pedua no. I am tina a puma private what me if a pini co ne boom no malaria and so dear a big chan no give us about Mr. Typhoid join this one more 20 minutes and no the ayerano na fe would give us no give us GC Mr. capsules na the cabo way na namu saya di nyina ye hwe de besi into no ema come e pacho 0543222470 enti jena said what an international sepa said you okay nye duabo bi asem ge na wo so ka so nka shin koduno na mediamenti asene sa konfo ni bi no so no ya na nye duabo eso no mo sei dane ni ya jisika azani abusum ni nyina bebre nso ayo mo hura la is that which man ai mesre omangana adifo ane asofo ene wona wo yesu subdwuma meka no kora kire mo se image bie ni ho atumi bitim bible say de tie mu no aso si de wo wiase image no wona wo de akosi wo se why image like an altar my katumi na ewu ade nipa ndeba na woni hu nimdi ha jato ho ba bo se ho yesu so okonye janka oja ma hom konkono na se konkono ba ya so a ye be niam akese esuru skuru nyansa ana esuru efie nyansa ana esuru nyansa ye hu nyansa ana esuru bible school nyansa untumi for bible school ma yesu so nyuma different ene ka wona ye ebibiduro nyina ha no meka so nyina obo yesu so yo enye no kore ate mesre se to de bia depend ba enwi sika na obenya no na sika wo yi e de nguase enenam eti pa misro we de me nkotwen yen na yenwie na yenhwe kwan de ne befa so gena transcendent ma de san na mewi na yeso eya sempa abai wa kama uhunu se we bolege se we apache sadie no ani sa se why konfanko ne unso fe I buy for you, honey padre. Auntie Edwisa. Yajo. Lady Abros, I'm a fan Bruce. That's the Dunkera, the Minia. Now, where? Oh, yeah. And somebody will be on a bro, so I'm going more water. No question. I know shit. Okoto. I rather than one what they baba. So, so to me, I ain't know what they are. No question to obey. Amen. Why? I'll come to you. Mamma was saying, no one just person, so to me can't, dear. Sandy, I should share. Sana design na de mo yi space na to no ani so ada ho se betimi akasa no kre otoa odu wo mu dada me da se yem fast da merade na woyie na adoye ho da amen ene matena si edusan no ho asem na no ba beka edusan no papa edusan madan si nie ye kasa edusan heba na oje so madan si nie enu anyankopon ehira so ebrem bi se obi se koko ade a aba be fi wawra ya etete wana ene ye meka cho se ma edusan men sanse sisi yade ne koko aduru enne amansan age atum sisi yade ne koko aduru enne ye so no soro wodwa so eye edusan heba mixture ya wo hwe o television yi so senete be dem fenesi opoti se bam eso kama I said, if you send me one more, we said, oh, no, a kama, Edusa heba mesha, ne capsules and one a desk in so we saying and so tea, Edusa heba mesha, Edusa heba capsules. Yet in soon capsule on one enum. Over say, you want 10 time, what if an insuon capsule on one enum. Now, one no more about say, my mere December Chancy, and I'm no cassa, yes, I can grow. Yeah, as my can and no crap. Will be near caster, where you in a super set to you. When you see one time, when you see we see. Ade ba won hu ni ye ade ba hu na chichichi na posa woni na wo kwa wo minimu na wo kwa wo minimu this koko ma kwa ma won timi nkenka Bible koko ma kwa ma won timi nkenka Quran koko ma kwa won timi nkenka graphic woni so nyina fimfim wa mesro aduo ni ye adusa heba mixture ni adusa heba capsules and by the grace of God
nyame adon na humo bronti wo mem herbal shop drugstore license chemical shop bia ye ton aduro wo mu no wo de obo rom na say me pe ma me adusa ne papa adusa aduro ye fe na adusa herbal wo ka adusa pharmacist no so be jo say madansie nie san say aduro no ho dansie eye pi adusa herbal mixture ne adusa herbal capsules ye koko ni sisi yade aduro kese pa enti me pe wo bia ebre mu koko etete no ye ka sisi yade anokofa bai kese pa ye koko sisi yade ekofa bai kese pa ye koko enti me pe wo bia koko etete no ama wo benya chronic waist pain ya wo gine ho awonye ma edusa heba mixture eni edusa heba capsules emewo na dodo no ani gie edusa ho sanse eno nko ani koko ni sisi yade aduro wo dwa so ye fe na adwumayfo adamfo sanse wo ba nom akọ adwuma enya afi na wakonom no wo kwa akọjai na wo kwa akọdi wonsunu mu na ne de ade wan kwa adwuma me fa koko aduro bi o enti wo se metena fie koko aduro me yi wadi wadwuma mu koko aduro bi yi wadi wadwuma mesro no madusa no wonoma enka wo man kwaja na dabidabide eda boko nso wo bakọ adwuma akọye wadwuma enka woni ade nanso it works eye adwuma papa obi wo se mintum ya me ya metu ase nti twetweme me na kokko mintum twetweme me na nesifari ya me ya me ko hospital doctor se sciatica obi wo no nse mia wo se kuro na ne nsa wo nse mia wo na atom wo ko pe du sa heba mixture ene du sa heba capsules case no die asa asempetia go wura heba shop drugstore license chemical shop BM wo de wo se me pe du sa heba mixture ene du sa heba capsules obeje biato wo yi capsule no tu a mixture no cap kata so obo wa kora ba pharmacy wo no mo yi cap no da say wo de wo nya atene de no kokoro twa 6 no yi capsule no tu na de aka ho enu ano no kumase ya ye wo okwa Freddy Mens Missy Heba Colinac Osons Chemist Denny Heba Costa Pharmacy PFA Pharmacy baby epidank baby ye ton do Freddy Mens no wo kon kran Hello Seba Didi Heba Tinatat Heba na nabo achi ansan kobedia baby ye ton do bia wo takwa owas obi o watakra de mensa o munyina wo obi chese okọ ahyaman ya ekus bi wo ho wo bakuma seru say ba center wo yen clinic ya ye screening ehwe ni paduanum yade ahodo hawo na ewrade nam yadoni mobro ho so ni bia wo bi ni pani ami hu say tumi wa habemu ni de tumi ya wa habanu mu nso ni bia kan na ewrade afo yeso ya yaresa bro kuma se edu say ba center clinic ye wo so me magazine macro go filling station e wo macro no emu an ye wo de wura go ho no wura ho ti se de wo kwakobu fu no bekọ no na ye bi ho no tafa wura mu a kan wasem ne rade fire so fire resa emre wo se gonorrhea ha wache syphilis ha wache yade bi ha wache na oje ho anya wo de ane se wo ba yen clinic wa be kan wasem a cheye ne afa so na ya ma wo nnu wo ko nkran ya ye wo La Paz udu Las Palmas ya wana chi tigo office ya toa Las Palmas son ya wana chi ahobe hu yoko sunyane ya do sa heba ya osunyane New Town ya susu gold ne die nhwe obe hu yen ewo ho oba benom be ma benom gese de o ma akoda no fo de wa fa afuro ana se obi a wonya mfie du mienu bia benom we ya do sa malaria chiwa no wanom bi ene we do sa natural spice drink we ya anom ne de bia me kam se carbonated ones the first work akra sanse wanye ne sa da chi bia no be sa akwakofa diabetes diabro sanse woody sugar no na rise na afi glucose level na cholesterol na how wono no do sa no bia wo ho ato oye free wono bia eni wo ha bia obi se ma do sa me dwo so mbe me ya emu hyehye me emu keka me emu twetwe me wo de ma adu sa heba mixture eni ne capsules cambo so na enom wo bi de aged obi wo ho wo du ni mpanyin fie so wodu munopoza age ne symptoms iri ho di de bia na ha twetwe no wo de me se wo ma me bi mpanyin ni fie akwanimu o papa bi fie akwanimu a mane fedu sanye na aduru wono no ne saa on kan hye wo sebo sumi bia to no bre no ne wo den de adu say very good ya trust ne ye kan ye nim de adu ntim ye nti wona wono no atuni di madansie nie enti wi adu say no mo say madansie no egugu ho sara mesro ma adu say heba mission ne capsules enye wo aduru me say heba shop license can be cash shop drugstore bia e wo on my Ghana no wo ram na wo say me adu say heba mission me adu say heba capsules ye be yi bi edi amount na wanga sa wonom a wo bo say aduro na wanom na eyon wadwuma by the grace of God e bia na wutie radio na pay telephone number mama hwe
television there your numbers in the screen anymore na bia na would say you already until wo pay your telephone number na wa friend ma me sa and na friend papa sa na wa je no ni nchiremu ma mo drink na your immune system booster e to pain mama ye de no pa bia fa edwumadi a ye de ho a your telephone numbers ni wo betimi afre ye na wa je nchiremu na nyamre na ne wakasa na cheche o sade edwumadi a ye de tie ba bia to dro bia no wo benya bi na wato e ya na ye mbom kukuru me de number na betu dwa na wo fa pen ewu obu ha na ye mbom kukuru sa e ye koku de nti amatwentwa numbers no so obu ho afi na ko fa ne pen enti me committee ba ko ntame na no afa awie ma kan ho asemache obu ha na ne ye mbom kukuru e ye koku obu ha wo je na ne mogya wom e ye koku se wo gya wona na se mogya wom a medofo eti se akokọ a wo ye bede akokọ bede akokọ tunkosu asam na making wonse wokunu a na ne nkosura mbonke nkete egu ne yam sa se kokọ o yam a sa na tie etim mbonke nkete na by the grace of God erade ama ye hutumi eno ne edu sa ba me so ne capsules ebe yina fi won na ye yam won e hye enti se wonu maduro wanu maduro eno atimi de ne pepai ade ne pepai a eni ba bia e fa ade bia ye physics ye woni paduam wo yam bia no ba bia betimi afa ya sabe oto eno ntina wo gya wana ne mogya ne ba na yam hyehye enya hye emogya no excess blood ne wo yam no yiti na pai no enna ekes enam oto a e ba no ebi wo so wonu maduro no a aduro na wo de timi kaka na pa ne pa bo se mogya yunu esine ko bia wa ye free enji sani kuro na dwone da wo sisimu anasa da wo yam ne nyina edu sa me shane capsules eko me so your telephone number ni 0500 110 115 0500 110 115 and your Vodafone 0500 110 115 and MTN 055 700 98 24 055 700 98 24 and a 25 ba ko no 25 abeko yade ba ko aka kamsima ba ko amefa ntenete yade ba ko aka meka ho asem yade efen halitosis obi a sebe enka ewo nanum dodo no ayekoko ewo wutirim te ohum ya na enka ne di ekire ebebo amedema no si do de yare saba ne yerade wo fa wo gidie ene eduru abanom so de yare saba ebirema wetie mi gidi kotone nom na yare sam na wachina wo hia ma mie de sana papa de san na wo kasa de sa heba na je so se ma dance nie no wa mle eduru ni bi ene sunwe na betimi anom ana na drink me de ma anom be wan ka ho asla ya jinwo into na den kra meja reception no wo do play kura be sesa o me obi akura nya bi kura na de ya ajira o chema yi last week dia 0554931931 nso be obasubia be boa ana de yan be che 0554931931 0548931931 Ipacho Mumran we are peso ba line so ye bia homa na tum 0551 931931 0548 931931 Hello so mommy you be there here so mommy good afternoon giant you but I feel so for the for you eh so ya dey o but the can say me ya ba ya sen ba ku so nya de issue ewo e can say ya so dem o by boss na nyam ya muton e ti me ka se me nyan ba me se o ma na kuma so ne nyame ya sanfu obede hine wo e can say na sanfu enti no be to no o ma na kuma nyame ne yaresafo besane yade na ne ho aton hello Mami di ni baby akasa free Isache kaso boaso yenti o me ta cho mama no nya bote no bonfire right jo dia be ye na me ta cho me production line ta cho an me se me ba ofa who TV ana who radio hello Pachaudi Nana yenti Nana ni retire dia na wo mama no isa ba no be na santam
Mama yadie no. Hello. 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 Pacho lady bye one also pay production line no. So we TV and eguso no. Se radio nso a 0541 126 626 and 0242 056 978. Hello. Hello. Ejayentie o. Morning, afternoon. Afternoon. Na bacho mo ye. Ye ho ye. Wedi amene ye dia sedama ne se onye obi obetima so bo ama ye se de akwa ne sa na nanti wi ase. Ebra me no ka se ye bi atu obi ye ne na ne bo mpaye ana wa ye tene pa bet. Esere wade se ye kasa yim no so ya nya ho abotere na ama ye wi ase tumi no so ani ye ni. Ya me nshira ne adwuma pa wo bo momi. Ye da sipi. Hello. Yo, onso betimi aba enhwe ya no kasa yi na obi anya obone. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon. That's what happened. Erade adom na nso ai. Na me adom. Yentio. Sister, empire to me. Na me pa cho me ya papa number. Pa number. Papa number. Who she TV and now tie radio? There maintain. Na no wa me we. Isi we TV and now tie radio come dey to so nti na wa pick. TV. Ani am fan to so man pa mo chew. Hello. Emfa pa number nto so man na on to me pick one. Hello. Hello, Mama Pastor. Afternoon. Mama Pastor Kaya for number. Who he TV? Me Pastor Mama. How the better so am why? Yo. Hello. Hello. Pacha udi yentio. Pastor family Gladys, Pastor please so. Yentio. Me papa number. How the better so why? Hello. Afternoon. Pastor family Yentio. Pastor that's why I'm still the plan. That's why I'm winning people. So the point my message ready. O say den. O say ye repeat wow. Yo, Benny for by John. Hello. Hello. Uncle no dey abu. Pacha di ni ba bi akasa firi. Doing man from that's street. Chrono. Yenti o mame. Let's see any amai for katra. Ya no kasa no. Ye hu of kakra bia na amai ho so ne na. Ene nipa na ye nam no. Ebi ensuo ne enam. Ne frɛ ye nua no ma ye hwe no kasa yi. Kakra no waka no. That's it. Hello. Yes, ma'am. Yeah, Joe. Good evening. I should be in council. And council. Me also make a number. Why number? Stop the number. At the TV, that's why. That's you. Hello. Hello, ma'am. Good afternoon. Afternoon. Good evening. Ma'am, Pacho, we can just start with the name for. Yentio. Ma'am, Pacho, when you are by now, so that I see. For the moment, they don't want to. Now, there should be a name one. I know. Yes, I see. So for the number, I'm going to get a why? Hello. Hello. You run a chat to the uncle. Our enemy Pizarro near the building tickers. Pizarro uncle. Our enemy member of us no Pamford, Maswa Moyama, Sompa TV. I have 4 years to Quina. Now, only when you can't say, Mr. I never have a phone and Nana Brewa. You know, by some afternoon, but not to Lydia. It is a new BA sign, Chayabo flow, and you know, I did be a Savatiano. Says the Massanipa, not to young Ponako, the Tony Insurance,
yegu ya so na nso yen fa hodi oni ni pizarro king pes macau si Sompa Nkomo